Image Bogda Ming Tabiri Basungu Yumnam Anuradha Devine Konono Krumzari Hoseng Marueba Pauda All Manipur Working Journalists Union to Amzugi Mikal Nasipang Tokre Manipur Governor Laganishan na Mipungting na vaccination Tokumaba Apple Tokre Kaksing Wade Kongoi Kaitel CCTV camera pankre Soragi Masajid Amadi Bazada floodlight tankre Doinana Bom Lang Sinduna Pokai Halamagi Mayuda Hairukta Masung Okong Sangda Wakamipam Pankre House of Pausan Pizari. All Manipur Working Journalists Union to Amzugi in Lisangani Kumathui, Degi, Lisangani Kulumda Pawuda Taupugi Mipam, Mikal Ngasi Manipur Press Club Tapang Tokre, Mikalado Ngasi Ayupung Nipanum Tabadagi, Tadaba Hokiba Mikalado Nungtingi Pung Aniga Minimanga Delusion K, Mikala Sida President Mireb Ani Ahambada, Wangkemsa Samzai, Kanglepaki Maira Amadi Ani Subada Bizoy Kaksang Tabam, Pongna Pamna, Lambata Naki. Aduga Amzugi Standing Committee ki member Nipan Kananabagidama candidate Ramathoina Lambatong Naki. Standing Committee Oinanabagidamata Mireb Oikiba Singde say number 1 da Liklam Monthly Journal gi Lystrom Pritam Laichil say number 2 da The People's Chronicle gi Longsam Eristrona Debi say number 3 dana Sangai Express ki Athopam Ziten say number 4 da Tom TV gi Khangopam Nabakumar say number 5 ta Aikhoigi Panthungi Lema Pukpam Sanjay Kumar Bhakta say number 6 ta Ichal Express ke Waihengbam Brikam Maite say number 7 da Kangla Paugi Ayapam Birzit say number 8 ta Pauzal Delhi ge Ningombam Chanazawa say number 9 da Impact TV ge Asomp Binod say number 10 da The Morning Bell ge Priyo Achom Amadi say number 11 da STB ge Khoirapam Naubani Amzugi Oina Apunba member Chahunga Niputaruk Laibagi Manungda Mio Chahunga Kuntaruk na bot Tadaki Mio Kunna bot Tadabalakide COVID-19 Laisana Malinda Sandudagliba Sidam Manipuda Hokiba Punkunmari the Mio Chamaga Kunito Nona COVID positive Ogathena Kray Nasigi Mio Lisanganiga Humbutra Manga test Okibada Hariba Mio Chamaga Kunito Asi COVID positive Oibadagi state Sigi Nasigi COVID positive Oibagi Chang Jada Manga Dasming Mapanyauki Status Sigi Oina Lysad Asi Howdagi Nasi Pawda Punba Mio Lakama Lisan Kulundoi Chanikuma Pun COVID positive Oikray Mio Lisan Chamapan Sunatarena Lakidre Kaksang district Oina district Asida Hangliba COVID test of Hamsinda Hokiba Punkun Marida Mio Kuntaret COVID test Wada Mio Hom Nauna COVID positive Ogatenaki Mio Singadu Lenga ki test of Pamda Mio Taramanga Ziban Hospital na Mapan Amadi Imang Hospital na Mio own test of Wada Mio Ahom Ziban Hospital na positive Ogatenaki Bani Haina District Surveillance Officer Kaksing Dr. Keso Seng Marang Tengi reporter Palle Malamasida COVID positive case Masing Koti Kunmari La Kuntra Nipan Lising Humputaret Suna Maripunita Sukre Masiki Manunda Mio La Nipumapan Lising Yankai Manga Chamapan Lekidre Mayor Koti Kunitoi Lak Mapan Lising Humpu Chama Humbuta Marina Naramadaki Pakre Laitadesiki Saiting Pangduna Malingi Manunda COVID positive case Kwaitiki Wangbaleba US and Oidi Lebak Asigida upon Mamio Koti Mari Lak Humpunitoi Lising Humpumari Chamanga Marbudarataro COVID case Tenakre Indiana case Koti Ahum Lak Nipumatoi Lising Yankai Mapan Chamanga Humpunito Tenaduna Ani Subada Aduga Brazil na case Koti Ani Lantaradare Lising Taramatoi Janipan Nipum Doi Tenaduna Hum Suba COVID positive case Wang Baleva Oi India Levakaki Oinadi Maharashtra COVID case Lak Humpumanga Lising Marbudramapan Janipan Yankai Tenaduna Ahanba Kerala case Lang Nipunipan Lising Marbudara Tare Janipan Marpumati Tenaduna Anisuwa Amadi Karnataka na case Lak Kumapan Lising Marpumanga Jani Kuntare Tenaduna COVID case Masingyamba Homsube State Wadi Manipur Governor Sri Laganishana COVID-19 vaccination Amasung Source Bharat Mission
hiram asibu yamna lupna lobaga loinana mahaki ngasi ahanba Churachandpur khongsatda coronavirus bu thenanaba vaccination gi kudung sabalongnaba amasung COVID-19 appropriate behavior makhatana ngangna chanaba Churachandpur miyamna haikre district level officer sing CHO gi mihut sing Churachandpur amasung Perzol district ki village sing Saruyaduna ngasi Churachandpur mini secretariat ke multipurpose hall da pangthokiba mipamaduda Saruyaduna governor La Ganesha na haikibada Manipur government ke thuna yangna lokhakiba thabangna amukhakta so thena khidraba COVID-19 laichat asi atoba matamda laksilagane aikoina tamthiraba laina laichat asibu maru phangna manghanba ngamdrabasu section thawrangna maramoiduna ngangthokpa ngami haikhi governor na Sanakhonaba amati culture ki lamda Manipuri singe haithoi singthoi badubo thagaladna COVID-19 laina laichat ke ngaktonaba mipung tingna vaccination tawthonaba so apil tawkhi Swachh Bharat mission ki matangda palladuna governor na haikibada mission asige maru oibadi amora kai phata hauti lehendabane haraduna mission asige campaign state asige mafam singda mai pakna sathababu apen bapungdokhe Dharma za bitsa ke khanaba thamdabana mission asida punna sangsim minarabadi Swachh Bharat campaign ke wahando hena mapung phagani haikhi Manipur da saktang badagi English ang machama wangkuntra mapan nipuda thokiba Manipur nupi landa yaukiba pangal ima singge ming official recorder chalangani haina Manipur ge chief minister na English ngani taratrege nupilan palan thoram da pukchan sing na phungdokiba wafam adu handak sahi lisangani kumathoi ge nupilan palan thoram nangaba thabakta onthok biduna pangal ima sing atubu sakhangbiu haina United Manipur Muslim Women's Development Organization UMMWDO ki President Anwari Nurjahan phongdokre ngasi hatamindu thongda lega United Manipur Muslim Women's Development Organization ki office ta pangthopa pawgi me phamamada Anwari Nurjahan hai English ma chama pan kuntra ma pan lipuda thokiba Manipur gi nupilanda pangan ima sing so saruyakhi hariba thangna pharabe pangal ima sing asibu December ke tang tara nitho nupilam numina lapada English ma chama pan marubda mari dagi hauraga ima sara bibina hinglinga da ikai khumna wa utba haurake adubu ima singi ming official record da yaude haiba khanglapadagi UMMWTO na matam tu ki lengak ta record ta chambina ba haisaduna lakhe English ngani taratreta hiram sega mari lenana chief minister and birena luchingba lengak ta memorandum pisangke maduda chief minister na record chamde habasi memorandum pirakpa matam ta khangi harapada angapa pokhi amadi mathang sahi lesangani tarani pangi nupila numit nangna bachalagani harapadage apen ba oikhi loinana UMMWDO na thabak ase khumang sausinaba English ngani tarani pangi August ke tang kuntareta tijan bina bataksan khe madudagi mari lenaba department singda mathang thadaratuna Imphal is SDO da lisangani tarama pangi February ke tang marida yaukibadagi ngasi phawa namsinduna thambire maramasina hadak sahi ki lakadar banipil lanning sing numit nangnaba Nupilanda saru yakibe pangal ima singbo sakhang biduna official record chamminama apel tawragle Kumsal lisangani kunithoi ke angan basaruk ta pangthok kadari batara nithoi suba Manipur Legislative Assembly ke Mekhalda Kaksang Assembly Constituency da Janata Dal United JDU ke mirep oigadariba Nauren Nabachandrana asang basambam putoktana Kaksang Wali Kongoi Kaitel da CCTV camera pankre Kaksang Wali Kongoi Kaitel Committee amasung JDU Kaksang Unit anina Nauren Nabachandra Independent Candidate JDU ge May Makada CCTV camera panba aduga mari lenana JDU Kaksang Unit Secretary Nawina Hai Kaksang Wali Kongoi Kaitel da CCTV camera panba si yamna aphaba khongthangamane kaitena se Kaksang Wali ge yamna maru oiba Kamanipur College lambina phauduna chaliba kaithelamane kaithela ase phauduna chaliba lambi asida Kamanipur College Padmaratna English School amadi ITI ge mahiroi kya chanariba lambi amasune kaithela asida Huran Chinti Tawa lambi asida accident thopana sangba kayada CCTV camera asigi matingna yamna laina khangdopa ngamlagane masigidamak JDU Kaksang Assembly Constituency da mirep oigadariba Nauren Nabachandrabu thagapa phongdoragli kamchira kurong tiba Huran Chinti na jingba tonga makhangi
मफमसिदा क्राइसिस क्राइम कया थोरप याब तुंग याम लई मयामदु अखोई पुन्ना खंगमिननब होनमिनबदा मसिगी तंगाई फदबा कोई रिकॉर्डिंग से दरकार लई अदुना मदुगिदमक्ता कोई मयामगी खुदोंग चाबा अंगनबगी लंबीदा सीसीटीवी कैमरा सिंग असिमक मफमसिदा खिंदुना लैजरे अखोई खुदिमक्बा कक्चिंग वायरी बाजार बोर्ड कोंगोई बाजार बोर्ड अमदी जनता दल यूनाइटेड कक्चिंग यूनिट की माइकैदगी सर नावरेम नवचंद्र सिंहाबु कोई बाजार बोर्ड की माइकैदगी ngамखै लेतना थागत फोंदुकचरे Kaksinga Assembly Constituency की मनुंग चंद्र लेबा सोरादा कक्सिंगे INC की इंटरनेट कैंडिडेट सोशल वर्कर यंगकम नेली चंद्रना मसजिद कुनमरीदा फ्लड लाइट अममम अदुगा सोरा बाजार के एरिया दा फ्लड लाइट अनि पुना फ्लड लाइट कुंतरु खुसिनक्रे तरोमसिदा कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल के एक्स पर्सन यंगकम राजेंद्रो ब्लॉक कांग्रेस कमिटी कक्सिंग के सेक्रेटरी अल्ब्रोजेन अमदी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी कक्सिंग के सेक्रेटरी यंगखोम सोमरेंद्र सुसरुकिया के फ्लड लाइट खुसिनबगी थरोंग बरी लेना यंगखोम नेली चंद्रना हाई सोरादा मईगी फिबम बाजार की फिबम लंबी थोंगना चिंबा संकट सागत कदोबा के अमलैदि लममदा चौखथरोंग पाइखपदा मपुगी थौजाल हाइबसे यमना मरु ओय माद्रासा खरददि सात्र खरगी मही निंथिना तबिरी मखोइना तुंगी युम्बिरोना ओइगदरबनी मरम असिना ngasi हाइरिबा माद्रासा मसजिद सिंह असिदा पुनमक असिगी खलगा फ्लड लाइट सिंह असे खुदोन तौजबनी फ्लड लाइट सिंह असिना हानदगी nganदुना लेरिबा मफम असिदा अमुकै हेना ngalhanduna हेना मसक थोक्तना अफब खुनाई अमा ओइरसनु हाइना अलागी मफमद थौनी जरी अदुगा बाजार एरिया दा मईगी फिबम सोले ताकपिरकपदगी बाजार के फ्लड लाइट अनि अमका खुदन तौजरी कक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असिदा मखाताना संगत चागकदब कया अमलैदी डेवलपमेंट के खोंथंग सिंह असिबो अमुका हेना मपुंग फाहंदुना मखाताना संगत सागतबा कया अमल लेप्तना चथवा ngamnanaba मियामना नुसिबियु हाइनसु महाना मखाताना फोंदोखि 37 कक्सिंग एसिगी ओइजरिबा आइना सोरागी चिननावसिंगी वालासिंग हाइबदि मसजिद सिंदा फ्लड लाइट अममम तम खुदोन तमजबसी अखोई ईश्वरना अमदि अल्लाहना जानबिसनु अदुगा सोरासिसु चौखटपा नुंगाय याइफबा मंगान अदि ईश्वरना पिबिबा मंगान अदुदा ngasi फ्लड लाइट सिना अमुक हेना मंगान थोहंदुना सोरागी चिननाव हौलगलिबना हारोन आलोन पुनमदि याइफबोरसनु वांगखेम केंद्र के मनुंग चनबा चरंगपाट ममंग लेकाई द लेबा सया ग्राउंड ngasidige सोशल वर्कर कंगबम जदुमनिना लनाई संभम बुतोक्तुना मियाम गिदमक ngasidige लेबा थोंदुना समजन महौख्रे लंपाक समसन साजनबा अदुबो क्लब मेंबर संगल लोइनना यंगसलतुना के जदुमनिना हाई तुंगी युम्बी ओइरिबा नहा ओइरिबा केयाबो असुम्बा लंबिदा पुननबा अमदी निसा के माइकेदगे लामना लैननबा पाम्बैदे मखुइबु साना खुनबगे लमदा पुंगिंग थौगतबा तंगाइपदे वाखलोन असिदा वांगखेम केंद्र के मनुंगदा लेबा पब्लिक ग्राउंड कया फ्लैश लाइट थानबा अमदी लेबाक थोंजनदुना समजन साजनबगे थबक असि लेप्तना पंगथुना लापने मखातानसु केंद्र असिगे मनुंगदा लेबा पब्लिक ग्राउंड सिंह लोकल क्लब सिंगा लोइनदुना समजन साजन बदा मतिंग पांखिगनी हाइना फोंदोरके ICAR सौकी मियां मखादा कैथन मानबी बटालियन ऑफ असम राइफल्सना कैथन मानबी दंगासे सोरनेम विजय वर्स पालन तौख्रे दोनचार्या होल्दा विक्टोरी फ्लेम थुंगलबका पालन अदु कैथन मानबीदा ngase among maka chathakibani tharamatuki chief guestna MLA ngamthangkha haukina oike Commander 9th Sector Assam Rifle DIC Central Reserve Force NCC Cadet Students of Sainik School Imphal amasung local school singi mairu singsu tharomatu da saruyaki 1971 Indo-Pakistan to wagi documentary film kap tuna tharom hautoke madungda mairu sing amasung local artist ke jagoi amasung folk dance na sangba utke tharomaduga mari leinana o thabagi program amasu pangthoke hairi Togdumbamba Gram Panchayat Imphal East ICT Block Songbonge Pradhan Ai Sundarina Thadoropa Pau Amagi Matungina Pangdong Pump Gram Panchayat ke Manung Chanda Leiba Khungang Singh Fandong Pump Sector Huidrom Amadi Sector Lokhang
Loksang Khong Khungang Mari Asida Loksa Loduna Low Uriba Lopu Singna Kumsi Chahige Nongsangi Pibam Patavana Maram Oidina Low Lopa Yabaki Pibam Jada Tarapauba Poktok Laitavana Ayamani Maramaduna Lopu Singna Loksan Lopi the Nava Apil Toragli Ngasi Maki India the Paliba BJP ke Langaka Asina Manipur Gidamak Kandiduna Tabakaya Ama Baikalakli Manipur ki Yellomi Kansanava ILP system Chana Halapa and the Maniko Water Leba Mount Heritpo Mount Manipur Haina Thonbira Kiba Kaya Asina Tapadi Manipur Gidamak Center the Paliba Langaka Asina Manipur Gidamak Kaya Yamna Kanbi Haibadu Miamna Hena Kangarawa Pomde Opposition da Laikataba Jay Komatoi Hena MLA Udaglaba Sugunai Assembly Constituency da Chokot Taurangi Tanganaba Isingi Itai Lokongi Tabaga Amata Taudraba Miuida Board Bibagi Mota Center da Su Manipur da Lengang Liba BJP da Ekoi Miamna Board Bipam to E Haina Sugunai Assembly Constituency da BJP ki intending candidate Mayangamam Binona Pondokre Kaksin District Manung da Ladiba Suguno Kaitel da Laiba BJP Suguno Mandal ke office da BJP Suguno Mandal na intending candidate Mayanglambam Binot Yauna Pangtopa Tungamba Party da Sokolamba dagi BJP da Amok Sokanaba Wango Kosantabi Amadi Kaksin Kuno Kuldagi Changlakraba Mioi Kea Opagi Tharonda Wapamase Pondokibane Mayanglamba Binona Makataratuna High Narendra Modi na Luchinduna Lengagleba Center Amasung and Birena Lusing Leba Manipur Lengak Asina Paikalak Leba Tawak Tarom Singh Skim Singh Analayang Bagi Skim Amadi Jakotarang Kaya Ama Paikalapana Ngasigi Miam Nasu Wakal Loina Tanaratuna BJP da Sagut Bagi Miamgi Masing Hangalakle Sugunu Assembly Constituency Asigi Sugunuda Laiba District Asigi Anisuba Hospital Asida Ultrasound Machine Amapa Wathamba Ngamdaba MLA Asibo Karamamakangi MLA no Mahang BJP ki ticket Pangduna Mekhala Sida Mai Paklabadi MLA Oiba Chahi Ama Aniki Manungda Hosik Oiba Sugunu Assembly Constituency ki Sotharaba Lambi Thongda Hauraga Hiram Kudimakta Sotaduna Ladiba Asitake Chokhat Lambida Hongba Purapa Ngamdrabadi MLA Phamdagi Topige Haina Supongdoki Layok Padana ticket Pangadi Prajaki Sipa Tokuni Gesai Hair Kiba Mayam do Sahi Aina Dum Laumani Sahi Ani Hongi the Tabak Tokani Namdabata di MLA resign Tokuni Jainum Hajamani Tokuni Sahi Ani Hum Namdam Tokani Hariship Malubutik Labak Chitana Kariguma Imanaba Singh Marakta Batare Kogi Pangi Matamda Board Lepoy Makogi da Matung the Ingani Makogi da I Legani I Sapo Lepoy as Simataza by Tanzan Gasi. Ngasigi Taramada BJP Sugno Mandal Ge President Abuzam Ibotombi General Secretary Organization Kumukchan Nando Yuba Morcha Ge President Laisram Ozet Amadi Tongan Tongamba Taubu Sangsu Sarviaki Lakata Batarani Tosuba Manipur Bidhan Sabha Mikhalda Kangabo Kendra BJP Ki Miref Mai Panganaba Pandamda Kangabo BJP Mandal Ge polling number 35 by 29 Ge Oiba Mandal Board Prabhas Ama Ngasi Sangayam Pampato Wanda Pantokre Taramada BJP Taubal District President Waikumar Zid Kangabo Kendra BJP Miref Oinaba Taurang Liba Haniki BJP Manipur Pradesh Ge Bas President Toksham Zadamani Amade Kangabo Mandal Ge President Tomba Kumana Thoban Mihut Singh Oina Sarugyaki Mikhala Sida BJP Ki candidate po Mike Panganabagi Damak Mandal Ge Thomi Singna Taugataba Thodang Kya Kanakiba Thoramba Aduda Congress Party Thaduktana BJP da Changlaklaba polling number 35 by 29 Ge Mio Chaniga Kuntra Mangapur District President Amadi Jadumanina Party Ge Lengyan P Yandana Taramna Su okay Lakadar General Assembly election da Hairok Assembly Constituency da National People's Party and PPG Mirep Oineba Tharang Tauliba Ningthosam Ditenbo Okong Sang Mayalika da Laiba Mayumda Ngarang Numidang Masa Kangtaba Singna Bom Langsentuna Pokai Halamage Thongbo Yaning da Bapung Doctor Nangasi
miyamna hairok amasung ukhong sangda wakal mipam phangkhre ukhong sang mayai lekai gi sanabungda pangthokiba wakal mipam aduda sarugya khiba NPP gi candidate Antitena haikibada ngarang nimidang mahake yumda masak khangdaba singna bom langsin na pakha hanamba asi yamna laibak thibani mahak ngasi phawba kanagumba amataga nungaina taba yengthinaba leite kanagumba amatagi mafamda su tawkhiba leite haike yamna santi oidaba ingna chingna leibage mauta hairo kendra asida Housing Tonariba Rasniti Asida Mahanga Santi Leba Ingrid Leba Hero Kendra Ama Ohenaba Honaduna Lapani Hairaduna Mahang Masasu Ngarang Salum Hamda Labakari Yentok Pasalingeda Tokiba Todone Maramaduna Miam Tenmama Famda Bomb Langsan Pagitabakasito Bigano Karigumba Pentaba Nuaitaba Lerakasu Wari Sanaraga Yanabang Ngaptani Haiduna Manipur Miam Kendra Miam Santi Winala Minase, Sokotharanga, my onsen Minase Haike. Lakadariba ADC election intending candidates Cecilia Chinaiba Haukina, Mahaki constituency 17 Mode A DCC Manunda Ladyba let the Lightba Awaba Imu Singidamak, Mahana Semkiba PMJAY Kat Ngasi and Tokre. Tharamaduda Chinaiba Haukimna PMJAY Prime Minister Health Card Beneficiary Sanigani Pum Doishinda Yentoki Tharamaduda STC President Jamam Haukib BJP State Councillor Saitong Haukib Laikagi Leader Singh Aduga Chinaiba Haukib ke Election Committee Singh Su Saruyaki COVID-19 vaccine ke dose Ani Aduna Lena Asina Nahalapa Amati Sen Bagi Mayuta Kayamna protection Piva Nambaki Habadu Yanglaka vaccine Adugi booster Bis Kara Matang Sahidagi Tangai Padana Pideva Yai Haina Delhi All India Institute of Medical Sciences AMSKI Chief Dr. Randeep Guleriana Haikre Mana Makatana Haikivada vaccine booster Hidak Adu Mapangan Hapkatnaba Piva Drug PS Piva Matanga Chapsaba Pokum Letre Antibodies the best Toduna booster Piva Yadri Masidi vaccination Tokibagi Matamda Haivadi Nahana Karama Matamda Anisuba dose Lokiba Haivadu the Yangadabadi Mausana booster Pivasi Chehi Amagi Matungdani Matang Sahida booster Pivagi Wapam Asi Serum Institute CEO Adar Punawalana Su Haiki Booster Wapamasi Ekoi Chehi Amadi Naibatabani Hadasu Mahana Pundoki Angang Sangidamak vaccine Matanga Dr. Guleriana Haikibada Covaxin Amasung Jacob D. Haidiba Ani Asidi approved of Krabadi vaccination Gidamakta Naiduna Ladibani Covaxin expert Pennant Amanakleato Krabani Drug Controller General of India DCG Aina Yamna Tuna Clear Orakani Taze Haiki Kumagi Matanda Yamna section Mamatai Druga Pusagi Matanda was Banganda positive case Haigalaki Hanes of Hondoki. Uttar Pradesh ke Lakhimpur Kerida Thokiba Hingsagi Taudoka Marilena Mio Ahunga Supaga Kre Nasi Pakiba Singh Adu Sangahi Tondake Mohit Trivedi Barsola Kalamdage Ranku Rana Amasung Jima Tandadage Dharmendra de Haina Senior Police Officer Amana Pondoki. Hanana Parabasina Harapadagi Makoi Pakibani Makoi Wahapangidama police custody da Numit Taramari Tangadabani Haidi. Many accused ni Hainariba Ashin October Gitang Mapanda Pakibani Mark House police custody the lady bani at the Mu Mapan Kakso Paga Krabani. House Sanabagi Pauda Kamsong District Manam Channel Laiba Sortant Village Authority Sinduna Ngarang the Gitim Tarani Tunia Saruviatana Sortan Village Playground at Chatarikiba, the first Subas Trophy 7A side football tournament ke Aroiba Mas Nasitsana Kre. Poiro Village na Hangang Lok Village po Gol Ani Amada Toidana tournament Asigimapo Ekre. Loishan Magitaramda Village Elder P. Thanmi IRE Wangsangi Principal and Rezakumar Maite tournament Asige runner ke Donors Oiba Manipur State Lankari Association Impal President Y Basanta Amadi winner donor Oiba CWC
Thaubalgi District Chairperson Al Roman Maite Saruki Yaraduna Makoina Makok Matang Tarba Timpa Amade Players in the Manamatum Sangan Toki. Howsek Arabada Mariba Pau Amanipizari All Manipur Working Journalists Union to Amzugi Mikalngase Pangtokre Manipur Governor Laganation na Mipungting na vaccination Toktumaba Apple Dokre Kaksing Wide Kongoi Kaitel da CCTV camera pankre Soragi Masajid Amadi Bazada floodlight tankre Loinana Bom lang sinduna Pokai Halamagi Mayuda Haidukta Masung Okong Sangda Wakame Pampangre Image PAODAM ngasigi di matang sa daloy jade miyang tabiri kusumbo amukana kurumzari.